Luhlangothi lwetemfundo lingulelinye letinhlangothi livele eSwatini libambisene kilo nelive leMalaysia. Bangamashumi 26 abafundi labafunda kule live le-Federation of Malaysia. Labafundi-ke labafunda kumanyuvesi lehlukene kuleli noma bebangakapheleli bavusele silo semhlaba lesisedolobheni iKuala Lumpur kule live. Silo semhlaba siphefumula umhlaba nasihlangene nalabafundi sikhuthaze abafundi beMaswati labafunda kule live ukuthi bathathe lwati baye nalo ekhaya befike bafake isandla ekuthuthukiseni live ikakhulukazi kubuchwephesha njengoba live leMalaysia lihamba embili kulolo hlangothi. Uyende lesingakufunda laba bo Malaysia yabonakala itechnology ukuthi live leli advanced impela. Iminyaka bese ngilapha kubo 10 years mina ngingafanekisa solo ngingafiki la eMalaysia kepha ke lo ngifika nyalo ngiyakhanza ukuthi hawu iMalaysia si advance kakhulu ngetenhla kahle nanga ku infrastructure lokuyinto lenhle lena lobonako ukuthi uhulumende walapha uyasebenza kunakelela sive sa lapha eMalaysia. Lokulithuba ke ikakhulu nini lenihlala lapha ukuthi njoba nelive la kangwane liphathe tinhlelo lekwe ukuthi lifuna ku transforma live lisuke kuba live lihluphekako libe live leselitawubitwa nalokuthi live leliselindlondlobele kutemnotho. Kokwenda lokho kuyabita kakhulu kubita ukuthi sifunze sitadishe sente konke lenkholwa ukuthi nani nawudinika lithuba lelifanele ngekufunza nitobuya nishiyene nifundzise nalamanye Maswati la ngakalithola lithuba lekufika la bo Malaysia impilo yalapha lifestyle ngoba lokunye kuyasita lokuthi uphume ngaphandle uyobona labanye ukuthi tindvo batenda njani. Ingwenyama ithe njengoba leSwatini linemsebenzi yokuthi live lishinje bafundi banensaya yekuqinisekisa ukuthi benzela lonke lwati labangalithola kuleli lolutawusita ukuthi kube nelishinjo eveni. Njoba nelive la kangwane liphathe tinhlelo lekwe ukuthi lifuna ku transforma live lisuke kuba live lihluphekako libe live leselitawubitwa nalokuthi live leliselindlondlobele kutemnotho. Kokwenda lokho kuyabita kakhulu kubita ukuthi sifunze sitadishe sente konke lenkholwa ukuthi nani nawudinika lithuba lelifanele ngekufunza nitobuya nishiyene nifundzise nalamanye Maswati la ngakalithola lithuba lekufika la bo Malaysia impilo yalapha lifestyle ngoba lokunye kuyasita lokuthi uphume ngaphandle uyobona labanye ukuthi tindvo batenda njani. Lokho kokusita ukuthi kukuniketa umqondo wakho khaliphe kakhulu ubonakale ukuthi uba kahle kakhulu ukuthi siyathemba ukuthi nani nonke ndawuqhubeka nisebenze kuleso sigaba ubonakale ukuthi nembala nani niyafunza nithola lwati lolungilo lendawo buya nalo eSwatini nikwadi ke ukuthi nani nishiyele lamanye Maswati lelo thuba bekunene. Indvuna yetangephandle nokubambisana lamanye emave eMpungapoli leShakhantu yethule tipho tebafundzi letibuya kiyo ingwenyama. Ithi ingwenyama angiphakamise imbasha yama students. Imbasha lenganga $1,000. Nitawulandzela mine nithi bayethe wena waphakathi wena ongangezintaba. Lo ncuselele eSwatini kuleli usiba Menzi Dlamini wekotelwandle nebuholi bengwenyama bekusekela temfundo nekuthuthukisa.
Labafundzi bathole lithuba lekutfula kiyo ingwenyama nekuchaza ukuthi benta tiphi tifundvo kuleli. Etindzabeni kubika Pholile Mazia eMalaysia. Indvuna